Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tukatugarutse ngo tubagezeho amakuru aramutse muri rukerera by'umwihariko mu ntambara ikomeje gucecana ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za M23. Muri aya makuru tujye kubwira ko ingabo za M23 zongeye kwigarura uduce dutandukanye mu teritwari ya Shabunda mu mitwano idasanzwe yakomeje kubacecana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imirwano. Turaza kubwira ko yaje kugwamo umubare munini ku ngabo za Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, tutibagiwe n'abacancuro bose baje guhangana n'izi ngabo za M23 kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Uvira tubabwira ko bwaramutse, ndetse tunyarukire muri teritwari ya Shabunda, Warungu ndetse no mu gace ka Kamituga kakomeje kumvikanaho ibikorwa by'imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'ihuriro rya AFC M23. Nyaboneka nimujye kure tubibutsa kureba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzitwa tubagezaho amakuru yacu yihutirwa ndetse tukugezeho akantu ku kandi uko bikomeje kwifata ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, dore ko update zuzindi tubagezaho muri iki gitondo arizo zikomeje kuvurwa n'ubwo ku butaka bwa Kongo muri rukerera. Tudatinze reka twinjire makuru yacu ku buryo burambuye, duhere muri teritwari ya Uvira. Iki gitondo muri Uvira hazindutse imiborogo ikabije cyane nyuma y'uko ingabo za M23 zigabye igitero gitunguranye cyane ambushi rutura birindiro by'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwirunda hano nga mu mujyi wa Uvira bashyiraho ibirindiro bikomeye cyane ngo hangane n'ingabo za M23 ziteganya ndetse zatangaje kenshi cyane ko zigiye kugaba igitero simusiga ngo igitero kizasiga bigaruriye umujyi wa Uvira. Gusa bitunguranye cyane ingabo za M23 zibatatse zibataka runono ndetse zibatunguye muri rukerera, aho zazanye ibikoresho rutura ndetse n'abasirikare ba M23 Special Forces yabifite umwitozo uhambaye cyane bagaba ibitero simusiga ndetse n'intwaro zihambaye cyane barasa ku basirikare ba FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi mu birindiro byabo, aho yabasinziye mu rukerera baza gushiduka bumva imvura y'amasasu ndetse n'ibisasu biremereye bibuturaho n'amabombe n'amakompora baturitswa mu birindiro byabo, dore ko batatswe batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana umubare munini w'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bamaze guhunga ibirindiro byabo nyuma ko batatswe na M23 ku buryo butunguranye cyane, ndetse ubu tuvugana imibare yamaze gukomerekera hano ngembere ku rugamba nayo ikomeje kwiyongeraho, ababarirwa kuri 78 ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gukomerekera muri iyi mirwano, ndetse agera kuri 13 bakaba bamaze kugwa muri iyi mirwano ndetse n'iki gitero ruturo bagabweho n'ingabo za AFC M23. Naho tugarutse ku birindiro by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, abagera kuri 63 bamaze gukomerekera muri iyi mirwano ndetse n'abagera ku basirikare 28 nabo baza kugwa muri iyi mirwano ndetse n'iki gitero rutura bagabweho n'izi ngabo za AFC M23. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bakomeje guhangayikishwa n'ibitero rutura bagabweho n'izi ngabo za M23 hano ngaha muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse biberetse ko M23 vuba na bwangu iraza kuba yafashe uyu mujyi wa Uvira, ngo dore ko ibikorwa by'ubutasi ndetse n'uburyo bwabo bw'imirwanire bidasanzwe hano ngaha muri uyu mujyi wa Uvira, kuko ngo igitero bagabye muri rukerera cyo ni rutura ndetse cyahabije ku buryo bukomeye cyane impande zombi, ndetse ubutegetsi bwa Neva ndetse n'ubutegetsi bwa Bwana Felix Antoine Tshisekedi. Tudatinze reka dukomereze amakuru yacu muri teritwari ya Shabunda, tugaruke kuri rwa rugamba rutura ndetse rwa rugamba kirimbuzi rukomeje kumvikana hagati y'ihuriro rya AFC M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Kinshasa, higanjemo abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zivuga ko arizo nyinshi cyane zikomeje kugaragara ku ruhande rwa Kinshasa nongaha muri teritwari ya Shabunda. Inyeshyamba za FDL ndetse n'abacancuro bamwe bayobowe na Eric Prince hano ngaha ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana nyuma y'uko abasirikare ba General Neva bamaze kwirunda muri kano gace ka Shabunda, bivuga ko kagaragaramo ibirombe byinshi cyane ndetse harimo amabuye y'agaciro menshi cyane, ndetse baje gucungiranwa ku butaka bwa Kongo.
bakomeje gutitizwa ndetse no guhangayikishwa ku buryo bukomeye cyane nuko M23 bivugwa yuko yamaze kwinjira mu teritwari ya Shabunda nyuma uko ivuye mu teritwari ya Mwenga mwibanga rikomeye cyane mu gitoro rutura bakabye binjira kuri teritwari ya Shabunda nyuma yuko hongeye ndetse hagabwe kenshi cyane ndetse hakomeza kumvikana ibitero rutura ndetse amagambo avuga ko M23 yapanze urugendo toshi cyane rwo kwinjira mu teritwari ya Shabunda ikabohoza utuduce dukomeye cyane ndetse ikaza kwigarurira by'umwihariko ndetse yivuye inyuma ibirombe by'amabuye y'agaciro ikomeje kugaragara no mu teritwari ya Shabunda birinzwe cyane n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi abagabo ba General Neva byeruye ndetse ku mugaragaro byarangiyemo 23 yatangaje ko yamaze kwinjira mu mujyi ndetse no muri teritwari ya Shabunda bivuga ko mu minsi mike aka gace karaba kamaze kubatombe ndetse utuduce tukomeje kurindwa ku buryo bukomeye cyane yaza kuba yatwigaruriye nyuma y'uko ngo yamaze kuhageza abasirikare bakomeye cyane bayi bafite umwitozo uhambaye cyane Special Forces za AFC M23 ndetse n'ibitwaro byayo rutura higanjemo ibyagiye yaka ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC mu bitero bidasanzwe ndetse no mu duce dutandukanye yagiye yirukana ndetse yaje kwigarura hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka munyemere amakuru yacu tuyakomereze muri teritwari ya Masisi. Imasisi ibintu byongeye gusubira rudobi nyuma y'uko M23 yongeye gukora agatendo ikagaba igitero simusiga kaza gushimuta ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yaje kubagwa gitumo nyuma yuko bibakambitse hafi y'ibintu bya M23 mu mugambi rutura uhambaye cyane bafite yo kugaba igitero simusiga ku bintu bya M23 dore ko bisa naho ari byo bicungera uyu mujyi ndetse teritwari ya Masisi gusa M23 agatende bakoreye kabagaho gitumo ndetse igahita ishimuta ivuye inyuma abasirikare barenga 65 bagambitse hano ngaha muri bibirindiro hafi y'ibindiro bya M23 je gutungura ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana amakuru akomeje kutugeraho nuko nta musirikare n'umwe wa FARDC waje gukomeretswa cyangwa se kwishwa na AFC M23 muri ambushi bitumwa mu teritwari ya Masisi gusa bose bafashwe amatekwa ndetse bakomeje kubazwa ndetse no guhatwa ibibazo byinshi cyane ndetse bakomeje kubazwa imipango Kinshasa yari ifite muri teritwari ya Masisi ndetse n'ibikorwa byose iteganya ku ruhande rwa M23 nanone kandi Karabaye iyo mubona ni drone y'ubutasi igisirikare cy'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yamaze guhanurwa n'ingabo za M23 mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana nyuma y'uko ingabo za M23 zinjiye mu mujyi wa Uvira ku mugaragaro bigatitiza ndetse bigahangayikisha ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko igisirikare cy'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Kinshasa yabonye na wundi buryo bwo kurwanya M23 usibye kuyitata bivuye inyuma bakamenyaho iherereye neza mu mujyi wa Uvira. Bifashishije drone yabo y'intambara ihicara mu bice M23 yamaze gukambika hano mu mujyi wa Uvira gusa ibyabibishe kuranyira nabi nyuma yuko ingabo za M23 zihanuye zibyivuye inyuma ndetse zigakomeza gukurikiranaho iyi drone hagurukiye ndetse zifashe umwanzuro uhambaye cyane ugiye kuhagama ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 ifashwe mugambi ndetse Kinshasa irabivuga iki ndetse irabitekereza iki nyuma y'uko drone yawe yamaze guhanurwa ndetse ikaba yageze ku butaka nk'uko M23 imaze kubitangaza muri uyu mwanya. Ese bikomeje kugenda bite byose ni mujye kweta tukugezeho 5 kuri 5 bikomeje kubera ku kibuga cy'irwano mu mujyi wa Uvira. Hagati aho ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ku butaka bwa Kongo bakomeje guhamurwa ndetse no kubangamirwa na M23 nyuma ya operation turazonye korwa n'ingabo za M23 ku birindo by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB bakambitse ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana hongeye kumvikana igitero rutura cyagabwe ku birindo by'ingabo za M23 n'ingabo za Burundi gusanikije kubahira. Ubu tuvugana abasirikare bagera kuri 17 b'ingabo z'u Burundi bamaze kugwa muri iki gitero. Kisekedi ndetse na Neva ibyo bishemo byo kurwanya M23 bikomeje kubakoraho ndetse bakomeje kubihomberamo ku buryo bukomeye cyane. Tuzeguke neza kuri iki gitero cyaguyemo
ingabo z'igihugu cy'ubundi ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi tuza kunyakira muri teritwari ya Shabunda Warungu ndetse cyane muri Kivu y'Amajyaruguru tubwira ko Warikare bikomeje kwifata ku gihugu cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Nkuko mu byumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi, tubitsa kureba hasi gato video mu mwanya natwe bwa mbere mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzojya kujya mubona amakuru agezweho ndetse mubonere updates ku gihe ku butaka bwa Kongo. Tudatinze reka twinjire makuru yacu ku buryo burambuye duhere mu mujyi wa Uvira. Kuri uyu munsi hongeye kumvikana imirwano idasanzwe ndetse igitero rutura kuri drone z'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko Kinshasa yahangakishwe na 23 yinjira ku butaka bw'uyu mujyi wa Uvira ku mugaragaro, General Sultan Makenga mwenyewe yakifatiyemo yaje kuyobora urugamba mu mujyi wa Uvira. Kinshasa kumva ko Makenga yamaze gukandagira ku butaka bwa Uvira byabatitije ndetse buhangayikisha ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi ndetse by'umwihariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa igerageza kwataka ndetse gusubiza inyuma 23 yabanje gushaka amakuru y'ingabo za 23 zaba ziherereye by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bagabe igitero baziho umwanzi wabo aherereye neza gusa n'igitero kije kibahira ndetse no gushaka amakuru byabagoye ku buryo bukomeye cyane. Kinshasa nyuma yo kwafashe umwanzuro wo kwifashisha drone zawo z'ubutasi zikinjira mu kirere cy'umujyi wa Uvira by'umwihariko zikajagajaga uducemo 23 bakeko yaba yamaze gukambikamo hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ingabo za 23 zihora zicanye ijisho ndetse nizimenyerwa icyitwa drone kugira mu kirere. Ingabo za 23 ziherereyemo ni ikosa rikomeye cyane Kinshasa yakoze kuri uyu munsi. Abasnipers ba 23 ku itegeko bahawe na General Sultan Makenga byihuse cyane bahanuye drone y'ubutasi y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwagerageza kwinjira mu kirere. Ingabo za 23 zerereye hano ngaha mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi yongeye guhamurwa n'ibikorwa 23 ndetse nuko ikomeje kubazunga yivuye nyuma yo guhanwa na drone zabo zinambara ndetse na drone zabo z'ubutasi. Biragaragara ko 23 vuba na bwango iraba yamaze gufata uyu mujyi wa Uvira kawongera kutundi duce yamaze kwigara ku butaka bwa Kongo. Tukiraho nga kuri intambara y'umujyi wa Uvira, ingabo z'igihugu cy'Uburundi zikomeje kubitirwa ku buryo bukomeye cyane ku butaka bwa Kongo. General Neva biravuga ko agakino yishoyemo ko kuza kurwanya 23 ndetse no kwishira mu ntambara ku butaka bwa Kongo ariko sari rikomeye ndetse akomeje guhuriramo n'akaga ndetse no kubigwamo no guhuramo n'igihombo gikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kuba ku kibuga cy'imirwano nga ku butaka bwa Kongo. Butuvugana mu nyirezo uyu mujyi wa Uvira, abandi basoza bagiye kuri 27 b'igisirikare cy'Uburundi FDNB bongeye kubitwa n'ingabo za 23. N'ubushotoranyi bukabije cyane bwakozwe n'ingabo za General Neva ho zagejeje kwataka ku rindo bya 23 hafi mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, gusa baje gukubitwa bikomeye cyane n'ingabo za 23 aho ubu tuvugana bajya kuri 27 b'abadede bamaze kugwa hano ku kibuga cy'imirwano ndetse n'abagera kuri 32 baza gukomerekerwa muri iyi mirwano ndetse abandi basigaye bakijwe n'amaguru barirukanka kuko 23 ikomeje kubakoramo akazi no ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi takatunyarukire muri teritwari ya Shabunda ndetse na Warungu. Tuno duce dukomeje kumvikanamo imirwano hagati y'ingabo za 23 ndetse na coalition abona banini ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'Abarundi FDNB ndetse n'abacanshuro bose baje kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya 23. Kivu y'Amajyaruguru teritwari ya Warikare naho hongeye kumvikana imirwano idasanzwe kuri uyu munsi. 23 yongeye kwivugana za wazalendo zageragezwa kuyataka ku birindiro bya hano nga muri teritwari ya Warikare. N'imirwano yaje kumvikanamo amasasu ndetse n'imbunda ziremereye ku butaka bwa Kongo. Abaturage bongeye kwikanga ko hano nga muri teritwari ya Warikare imirwano igiye kongera gufata indi ndera nyuma yuko wazalendo zikomeje kwigaragambya ndetse zikomeje kwataka 23 umunsi kundi ku butaka bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kuzongwa na 23. Butuvugana Kinshasa nitamanika amaboko iraza guhura n'akaga nyuma yuko 23 bariye Karungu ndetse bakomeje kugaba ibitero simusiga by'umwihariko ngo bagomba gufata uyu mujyi wa Uvira ku bintu bwiza.
urugamba rwabaye imbere ngiye ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana ibihanganye bitatu muri ya namba idahwema kumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongeye gura ku kibuga cy'imirwano mu mujyi wa Uvira. General Sultan Makenga umugaba mukuru w'ingabo za 23 ndetse na General Prime Niyongabo ku ruhande rw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDN ndetse na General Masunzu ku ruhande rw'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bongeye guhurira ku kibuga cy'imirwano mu mujyi wa Uvira mu mirwano idasanzwe yongeye kumvikana muri uyu mujyi wa Uvira nyuma yuko General Sultan Makenga n'ingabo ze bamaze kugeza ibikoresho rutura muri uyu mujyi wa Uvira. Abacancuro baje kwifatanya n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya M23 bongeye kwirahira M23 ndetse bahamurwa n'ibikorwa bya gisirikare yongere kwerekana muri uyu mujyi wa Uvira. Abakomando ba M23 binje muri uyu mujyi wa Uvira bahinjiza ibitwaro byabo rutura nuko abacancuro baratitira bivu inyuma ndetse batangira guhunga. Tuvugana mu duce twa Ruvunge ndetse na Uvira abacancuro barwana ku ruhande rwa Kinshasa batangiye gusubira inyuma bakinyama M23 kuko yamaze kugera mu gace bucece. Turaje tukubwira neza uko bikomeje kwifata ndetse ikibuga cy'imirwano muri uyu mujyi wa Uvira gikomeje kugenda gitegurwa neza nyuma yuko abasirikare b'ibihangaje ku mpande zombi uko ari batatu bamaze guhurira muri uyu mujyi wa Uvira. General Sultan Makenga Prime Niyongabo w'ingabo z'igihugu cy'u ndetse na General Masunzu ku ngabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi muri amakuru za kunyurukira muri teritwari ya Walikale tugaruka ku bwicanyi budasanzwe bwongeye kumvikana aho abaturage bagera kuri 4 bishwe ndetse n'amazu agera kuri 2 aratwika nk'uko byaje gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubutegetsi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gushinja M23 ubu bwicanyi bwabereye muri teritwari ya Walikale. Izi ngabo za M23 nizo zishe abaturage ndetse zikanatwika aya mazu. Byifashe bite byose cyo kugezeho gatanu kuri gatanu muri amakuru ku buryo burambuye. None kandi muri amakuru azakubwira ko ubutegetsi bwa Kisekedi bukomeje gusaba ingabo za M23 kurekura abacancuro bafashwe matekwa n'ingabo za M23 mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo muri teritwari ya Shabunda ndetse na teritwari ya Mwenga ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Tuje tukubwira neza ko bikomeje kwifata ndetse n'icyo ubutegetsi bwa M23 bwamatangaje nyuma y'ubusabe bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko barekura abacancuro barwanaga ku ruhande rwa Kinshasa bafashwe na M23. Nkuko mubyumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ku mutekano politike ndetse na diplomasi butse mu mwanya natwe bwa mbere kuri Wasega TV mugakanda like subscribe ndetse mugakanda no kunzeza twibanira gatanu kuri gatanu muri aya makuru ku buryo burambuye. Reka twinjire neza amakuru yacu ku buryo burambuye duhere mu mujyi wa Uvira. Uvira haracu wambaye urugamba rwamaze gufata indi ntera. Ibihangaje cyane byamenyekanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ya namba idasanzwe ikomeza guhuza ingabo za M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 nyuma kinini cyane ihangana na coalition ari igizwe n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB nazo zaje kwifatanya n'ubutegetsi bwa Kisekedi kurwanya M23 ndetse n'abacancuro ndetse n'inyeshyamba za FDL ndetse bagiwe na za Wazalendo. Nyuma yuko General Sultan Makenga umugaba mukuru w'ingabo za M23 atangaje ko agiye kugaba igitero simusiga muri uyu mujyi wa Uvira ndetse akaba yavuze ko araza kwimanukira kuyobora ibikorwa byose bidasanzwe byongeye kumvikana ndetse n'iby'uru rugamba rwo muri uyu mujyi wa Uvira. Ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega nyuma yo kumva ko General Sultan Makenga yamaze kugaragara ku butaka bw'uyu mujyi wa Uvira nabo bazanye ibihangaje byabo ngo hangane na General Sultan Makenga wo bita General Prime Niyongabo. Uyu nguyu n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na mugenzi we General Masunzu nabo bamanutse muri uyu mujyi wa Uvira kuyobora ibikorwa by'imirwanaho. General Masunzu ahagarariye ibikorwa by'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Prime Niyongabo akaza ahagarariye ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Nk'abantu mwe by'uru rugamba rwa hano muri Uvira haracu wambaye nyuma yuko abacancuro babonye ibikomeje kubira nunga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 n'aba special forces baba bakomando binjira ku butaka bwa Uvira bemye ndetse bafite intwaro zihambaye cyane. Abacancuro bose baje kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bahamutse ndetse batangira gusubira inyuma mu muce bitandukanye aho mu duce twa Ruvunge ndetse na Uvira abacancuro bamaze kuhagera basuye inyuma batinya M23 nyuma yuko yakandagije ibirenge muri uyu mujyi wa Uvira ndetse n'ibikoresho byayo bidasanzwe n'abasirikare bafite umwitozo uhambaye cyane. Kisekedi akomeje kurira yo kwereka ndetse
akomeje kwibaza uko urugamba raza kugenda nyuma yuko n'abacancuro yize hano mu mujyi wa Uvira batangiye kumutenguha ndetse bagahabamo 23 mu bikorwa bya bidasanzwe ikomeje gukora hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemeye dukomereza amakuru yacu muri teritwari ya Walikale tubabwire ko habereye ubwicanyi budasanzwe aho abaturage bagera kuri 4 baje kwicwa mu buryo butunguranye muri teritwari ya Walikale ndetse n'amazu agera kuri 2 akaza gutwikwa nkuko byaje gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu ijoro ryatambutse ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC batangaje ko 23 ngo yishe abaturage bagera kuri 4 muri teritwari ya Walikale ndetse ikaza gutwika amazu abiri mu teritwari ya Walikale. Gusa amakuru akomeza kutugera aravuga ko aya makuru yatangaje n'igisirikare cya Kongo ari ibinyoma nyuma y'uko ngo bimaze kugaragara ko ngo abaturage bishwe n'inyeshamba za Wazalendo ndetse na FDL dore ko ngo byabereye mu gace 23 digenzura no mu teritwari ya Walikale. Ubwicanyi Kinshasa n'abambari bayo bakomeje gukora ku butaka bwa Kongo bakabishinjamo 23 n'ibikorwa bidasanzwe byakomeje gushinjamo 23 kugira ngo bayishireho ibirego rutura byatuma irekura duce dukomeye cyane yagiye yigarura ku butaka bwa Kongo by'umwihariko no mu teritwari ya Walikale. Nanone kandi ku butaka bwa Kongo ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje gusaba ingabo za 23 kurekura abacancuro bafashe mateko mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo ku butaka bwo muri teritwari ya Shabunda, teritwari ya Mwenga ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira ku butaka bwa Kongo. Abacancuro bajya kuri 67 nibo bafashwe na 23 ku munsi w'ejo mu mirwano idasanzwe yumvikanye muri teritwari zihanye imbere no ku butaka bwa Kongo muri Sud Kivu ku butaka bwa Kongo. Kinshasa ikomeje gutakambira 23 kuba yarekura abacancuro baje bafatiwe ku butaka bwa Kongo ndetse amakuru aturuka mu ngabo za 23 aravuga ko ubutegetsi bwa 23 nabwo bwasabye ubutegetsi bwa Kinshasa kurekura abarwanyi ba 23 bafunzwe n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko nabo ari inzira karengane ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi